Like and want to or to no I dream once I say I did be ya me na so say me and I make go to the me a full so so be ne benya wo me so say me could be me baby enti like ya ba metimi aso ano or how be ba metimi na etu one am like yan dwen san no no ba kwa say yeah this era ye wono sikani bre ene ekwan ya obi abefa so obenya ne ho no na ye dwen eho na saying to nipa daseni suban ni eni ya akwa yesi ni dawo abro any beye ankasa ni any saying ye ka say eye maami ani niki chese ni dia dan so eye no ewo afienya eye mamali mami ya shin dribe chese ya shin fiatase fo asase so na etiefo awon wasem ni inchiremu a eta ye chire ni na ne say eye mama Lee woto aduane wo afie ya no ye very popular na aduane oton aduane ni bi oton ye jollof and rice fufu and soup banku and stew chese aduane no eye hit na chichichichi ye do na de ba ye na so ye na ni chi se secret ta e chire ni se ma me no wo de eye efusuo na wodi no aye aduane na tie for sansem say na ye beto dwa ya na dodo ni free say outside Ghana chese nye real anyway na so we je ya no ya ye ma emu chire ni ni na beto dwa ni say ye mo chire man ba ko chese wa monitor ma me na jupia wo ba mo chire wo be sa nsuo no na eno na ma ni di e chire anajubia na me be pie mu wo ye mo chire aso ye wo ene wo di le chinketenkete a be hu ni wo mu ni na de chin ye no na wo ba ebia ye wo na ma me to dia na ni pre q ni padon we q wo mu to dia na no na nie wo de nsem yi betu dwa ye customers a wo di dia ni bi o ma ntumi control wo mu a ya wo bo mo di atu share ma bi su bro no sa di ni jana wo di aduane bi share no let for nsem nchemu ntimi twa ma wa ba na me de aba do so etiefo wo hwe nsem ya ba peto dwa chese ya nure anu ba ya afienya mami eni da wo pa di efun so ni aduane ma dodo na na me openti no mensa ni faso ekiesi papa letimi se ni faso ebe twetwe nkomo afamu ekia akwa ba shonko meje osumi aba se bibia ye fine ya me adu bibia boko ti camera wo asem yi beto dwa chese beto ma ko so ma dwen wa ensi se ni peti mo sumo biasi ben kra na wo biasi ben ye wo ma chese timodia doso pese me nkuminya doso me mani pada senitimi na wajo wo konfo bia dia de no tete na mami timi bia na wo everyday ko mortuary ko sansio ekia na waka fam baba mercy meda wasi ebio na mena makunye so achia wahwefo ene otifo nyame hwa mo pass da ne da munya ebre ehwe asempa na waka no ense yempinifo na ne da wo nsem aya no mudi tudwa no aya na ye hu ayefo ne se ye wo mo anse bia no mo kade ehunu na ye nze de be ya yintu na mo bi ba ampa se okukuseku onipa ho ye hu so onipa ne ja sama nipa enya wa obeye onye sama na se wa wini mu se nipa ebebeto aduane na wo aduane a woni se nipa edi akọ wo yem na so 1% nkaye wo baby na wo kun bi eno ko bi bi sa ade we ye na aduane ma ni di ntinka be ye wo de like na muntu bu mo wo tu ahụ no wa dwen wo sa se ade we ye ami ye na so se me na me ko to de na me nim na ye efunu nso a enti so be ne benya wo me so se ye me kun bi me baby enti like ya ba metimi aso ano wo how bi ba metimi na etu ehwo na mo like yan dwen san no ba kwa yesem this era ye wo no sikani bre ene ekwan ya obi abefa so obenya ne ho no
na ye dwen eye ehun emutina amasa odonetima ne nyama nanka all the time you consider enkrofo ansa na ye to na mo wo no ano abrase se wo hwe eye ni yegwe ya ene chesensensem ya da beto dwana ewu be ya se dwane kra dodo na aguso no utu ana mokoto ana essence ichiru chese mama Lee ne dia na afie ne ye popular na afie ne dia na expensive ba ne de die ni de ntinu be kono ne almost salary free how to ye la pass edwane ba ko pe then na pesa wo hwe sa eye ni abetodwe ya ni si question su bi ewu be hia se wo ko ne edwane na ni badodo na aguso ewu ya so beto I also like obu on ma be ko na bia ni pagu hu de ni de ni pagu ye hu ni sa na no de bia na bia ne nye de eni bai na de ni pagu hu bebre no aya na asem wo hu pa eye se no se de nyoma ekon me advice wo bia na say me ankasa me mu me nkokoto eduane ni pagu su bebre nka say me ye de me kokoto because adia once na gumu bebre na wa wunim pie ye de efri na che say anya adepa enya ne se bia ye kan de egu oye obi business ko on so e jemi odida bebu ora ye on fofu ni so ni mo ne nsan ne aroman like no mo ke kan sisi ni na ma bi pa de ekwo no so nche say eni kwan se ni pa na kokodi edun bai se ebeya anka ni papa mu abontin so edwane die no krampo no anka ekribi jaya anka ye because who ni pa no mami we kwa dia na bo mama li won kwa ni dia na bo who ni do fufuro so ye ebe na obi do fofu mu so different thing do mo ro machine na the different thing and dey ye aduane no enti media to so ampa wo mimi ntiase mu anase mi die mu me advice wo bi say aduane ni petrol so bebre no one more enkonkonkoto because we need the what they and abontin biane no ka advice I say all the time and say any be na obenya ho about be share kitchen aye aduane and only asem no and can the pop mu all the time when you aduane wo aduma sem no na e ga kan wo no and am abontin so for nya che say etumo mu ni so wo so de ye aduane e de mbabinu banka wa obi aye na aduane wo fi anka me gidi say obi ebetimi akwa kofofu nso e de aduane ama wadi ama na yi na efu nsuo na ye de aduane ma edodro na dibi se customers ni de mo di anka se no so di baby o wo ikura m oje na chese wutimi university wo cry university bank we kwale de no shina di adonwa ma na ko exactly na person busa se fu nsuo mo di indirectly ni crampo na mo nya we no so ma do na o medi na den so empo wa kwato eye wa ye aduane wo fie kwampo na se wo bie so ana se wo jesi wonu na se mo abebedi so akọ kwampo na utimi nya eye korela ne de ka ho na de difunu so aye obi awowo ehu ensu aye enu na wo ensu ensu so wo pa ebetimi affect wo mo in so many ways. It was spiritual and physical be na say eya we say mami otu anamo boni otu ne oye ne ye boni sure na mo na e won kwan say customers ni so hu ye na mo no mo na wo bro no shina na eno from so a wo mo eye sanse se di ni no penifon ta ka se yigina kran ni mu entutu enkran ni more action ade adane da ye kasa edi etia se ukokotu se confirm po we ade red handed kwampo na wa china na wonsa kan kwampo na utimi fa emra no enhye wonsa se wo bunu ekunu and I said to the extent of say oh shino eno ni ade a wo mo ye ya entwe yi although say the mama ni ye ni nye nanso so wo mo de no enye okay because you taking someone's life no emenu no enye no kwan so no woku nipa enti say manika se wo no nsu di a wo no nsu bitimi ni mo although say mo ni na so ntia mo di tu anamo no mu decision mo take ya nti mu di another year mo nti mu di tu sana mo no it's right
do yeah one and yeah and more and come more evidence more say and I say come like more yeah me know how I'm putting like anka multi bring or someone said oh yeah na ma handing over to the air police say me na ma me no why the 1 year and ya kwako nipa so mesi na ba be ka twen enti we dey ne ebremu nka ma ye mo afo mu dey justice am open nka e betimi dey amamo but right now mo so mo dey mra no ahye nsa Omo ni so mo ne say so mo dey ne ma police che say ade a odi aje wo mo wo ne physical no eso onya wo ho no ba wo susu ku obi ne obi di shio oh sa wo ki ye di we wo ene say ba ye ka bi ene dia mama no ekunu sunsun ene say ye ka bi ne dia mama no but like ekunu sunsun krampo na utimi fam na ehye wo sa ye de ma ene ti wo meyi we dey can it omo ni say sikan otrisikan wo sikan no na boni aketua nso de enye grace na boni aketua eni wo wu ama emma no emfa judgment no emma nipa still now we be right to say we dey emma no ehye wo sa because o man wo no emma and this one you be apose for betimi ache mo amudi say adwuma na nipa kwan so na nipa kwan because ono so you be this year the fact is we do mo bone no you be this year and your mind back and so e kan ho and our mind so emra e wom tie fa ma enhye yensa enya ade bi say udi bi wansemu na ko ba ne say e bi obi di apre e wo bi bu mu di bi mo na later on wu ko ye bi na nipa ni efiri mu a odo so udi bi no but yes to wo ku nipa so nkwa de e ma no wo ma no betwe waso e wo mu be say dia e no be say dia entina wo dia no wo bi dia na wo di enti se wu mu no ba be for e wa say no all because of what could be and I say and what did you be enti all at times na no do on my anya to what say e wo all those say we not justice na say the open in pray na no ba ye den ya akotia na ese na efata na nipa no na isa be ka wan anya no asasi so aye ni say ye den ya da kwa me bi no wo be ye ti sa ya kama all the time ye dem na hye yensan me hu say enye ne kwan so ara na le clear sika ye di si ama fa che wo share mortuary man nini ya obeyeye ebaye unhune sanka different way we want to betumi take nini ya obeyeye ya bebo ma mi dede ya ye kase wa hwe ne nkwafi atasifo asase no mortuary man na ne kwanso anu so ya ni bisa also as no be anyhow nya issue or handle no yeah pa mortuary man no at least utu anamo wo sa no ubetimi akwa boposifo amane esese bo say nenna ya ba no posifo a we asem ko uni evidence no so akoye issue me huso wo bi wi ade nkwafo na metwa na mde akoprove say we enie o wi ade ne nie etimi ko kan me ko kan se me ko kawe ne nipa ne ba no ka se enye saneti a na still obusu ye ne awo ya baby enye saneti a when you sese wo bi ehunu no wa hwa no anko bi ma wo so nchi ne bi okay so enti wo bi ntu edwan bebu e bi asama insuo no na ma so much you enye ba ko nti ene obesa ko be ti nti wo nya ni sika mate wase aha nti wo nya no wo so ye wo bi na wa ba be chinu na wa na ba ko ba ko sifo enti wo ni say the best way they say wo be ko ni dede and dede na wo boy no so na lead to ni wo no more action no citizens say to go no so bro no e share no enti e kwan bi so no de wo ye ne e kwan bi so no so enye senka wo omanya ka ye hu bibi ni ye kokoka extra person say ni emu na ko munzu tu na mo aboa anka mi di say obi enteki asem no upon him or herself and go boni pani dewo ana dede emanka ko fo entu engunu so ekes papa mti o ka se mana chese o mai nya ye ko mu na ye ka hu bi na wo hwe ye mami ya wo free mu ana chese no so ye mobo na ne ni ye so ala wo ye no so ye awewo semo enfant so papa enfanta na se ne siti bia ye mia ekes kapa wa kire na adwen dia famo e de na wo so wo ka famo wa adwen kire en sen e wo be hia pa so be da adwen chat to your comment section subscribe is on ya if you say too much there you want too much the mama yes na just say
nsɛm dodoɔ na ɛfa ɛyɛ wase na afei so like ne share ne promote ɛyɛ channel we media ɛne Mexico aha na ndi mu bese yenya me pa yɛbɛsan ehyi na update bia nso ɛbɛba no mɛbɔ me ho modern reka so ɛde aba abesom